u stonoteniskoj dvorani Spensa mogli su da uživaju u veštinama boraca Muay Thaija. Pogledajmo kako je to izgledalo okom kolege Aleksandra Petraškovića. Tajlandski boks ili Muay Thai disciplina je koja postoji u Srbiji preko 30 godina, ali tek u poslednje vreme dobija na popularnosti, što je potvrdila i publika, koja je u velikom broju posetila novosadski Spens da bi posmatrala 11 borbi, od kojih su 4 bile profesionalne. Osim domaćina takmičenja kluba Viktori i Novosadske Vojvodine, Srbiju su predstavljali i klubovi iz Beograda, Rume i Niša. Gledaoci su najviše uživali u profesionalnim borbama, koje su otpočele duelom do 75 kg domaćeg takmičara Luke Koledara i Slovaka Tomaša Šopa, koji je sa 2:1 pripao Slovaku. Maksimalnu pobedu nad Beograđanom Goranom Aleksićem slavio je takođe Slovak Lukaš Madrinec, a treća borba između Danijela Bauera i Gorana Aleksića prekinuta je zbog povrede Aleksića u drugoj rundi. Čast Srbije u poslednjoj borbi programa odbranio je Dimitrije Tadić, koji je tehničkim nokautom u drugoj rundi savladao Martina Jedličku. Ovo je drugo takmičenje koje organizuje klub tajlandskog boksa Viktori u saradnji sa Muay Thai savezom Srbije. Inače, tajlandski boks postoji od 78. godine u našoj zemlji, međutim, savez kao savez ima teškoće sa svojim radom. Ovo je jedno od takmičenja u cilju promocije ovog sporta i okupljeno je ukupno 6 zemalja iz regije, tu su Češka, Slovačka, Mađarska, Srbija, tako da trudimo se da promovišemo ovaj sport. Učestvuje oko 6 klubova sa teritorije Srbije. Zadovoljan sam odzivom, ništa nije veliko kalibra takmičenje, tako da mora se početi od nečeg i mora se gurati, stepenik po stepenik, tako da sasvim sam zadovoljan borcima, kvalitetom takmičara i organizacijom. Takmičenje će zasigurno poslužiti i za promociju tajlandskog boksa u našoj zemlji, a novost za publiku na Spensu bila je i borba u ženskoj konkurenciji između Mađarice Bajati i Slovakinje Čučilkove, koji je sa 3:0 dobila Mađarica. A goste razglednice, gospodin koga ste videli u malopređašnjoj priči, Miodrag Jotić, predsjednik Muay Thai saveza Srbije, i sa njim i Bogdan Stojičić iz kluba tajlandskog boksa Viktori. Gospodo, dobroveče i dobrodošli razglednici. Prvo pitanje, ste zadovoljni sinoćnim nastupima na Spensu? Naravno, zadovoljni smo. Ovo je drugi put, kao što sam već rekao, drugi put da klub tajlandskog boksa Viktori iz Novog Sada organizuje ovo međunarodno takmičenje. Kao što ste videli, odziv je bio više nego dobar, iako su naše reprezentativke igrale finalnu utakmicu u rukometu, i to je samo jedna veoma dobra osnova za dalji rad kako klubova u Novom Sadu, tako i klubova i u regiji i širom Srbije. Bogdan, jel bismo mogli ukratko da kažemo o čemu je razlika između tajlandskog boksa i drugih borilačkih veština? Šta je to što ljude privuče, a da ne odu da treniraju neku drugu borilačku veštinu? Svi su upoznati, ima zaista mnogo borilačkih sportova na svetu. Tajlandski boks je jedan od, recimo, najkompletnijih udaračkih borilačkih sportova. Bliski sportovi su kickboks, boks, karate. Za razliku od njih ovde ima dozvoljnih udarica laktovima, borba iz klinča, određenih hvatova i bacanja, koji u tim bliskim sportovima nisu dozvoljeni, tako da ga ovo čini jednim od najkompletnijim, malo bi pretencijozno reći najsavršenijim, ali jednim od najkompletnijih sa tih borilačkih udaračkih sportova. Velika tradicija takođe iza njega, to su već sati koje bi bilo potrebno da se prepriča. Veoma popularan u svijetu, jedan od najpopularnijih, zašto ne bi bio u Srbiji, to je to. Kakva je situacija u Srbiji što se njegove popularnosti tiče? Pa, evo može mi da gledate. Moram da napomenem sledeće, Muay Thai savez, tačnije Muay Thai sport je član Sport Accord Games, to je svetske igre borilačkih sportova pod patronatom Međunarodnog olimpijskog komiteta. Međutim, ove godine, 2013. godine, Muay Thai savez nije uvršten u sportove koji su od značaja za Republiku Srbiju, iako to po svom kvalitetu i po svom mestu u međunarodnom sportu ima. Mi ćemo sa naše strane sve to da učinimo. I ono što je najvažnije, moram da napomenem, postoje dve osnovne organizacije. Amaterska, IFMA, koja je članica Međunarodnog olimpijskog komiteta i Sport Accord Gamesa, i naravno postoji Professional World Muay Thai Council, koji radi profesionalne mečeve. I to su te dve osnovne organizacije čije smo i mi članovi, i postoji oko 20 klubova u Srbiji koji rade i egzistiraju na ovaj način. Muay Thai klub Viktori, tačnije klub tajlandskog boksa Viktori, jedan od koji prednjači u radu i razvoju ovog sporta na čelu sa Bogdanom Stojčićem, i momci su odlični, i ja se nadam da pre svega Dimitrije Tadić će naći svoje mesto u plejadi borilačkih asova kakve je imao Novi Sad, jer Novi Sad je jedini grad maltene u svetu i u regionu koji ima svetske prvake u svim borilačkim sportovima.
Bogdane, evo sada ako neko je čuo ovaj razgovor, video, ovo bio je sinoć na Spensu, poželi da trenira tajlandski boks. Koje su to? Da li čovjek treba da ima neke posebne predispozicije? Da li postoji neka donja starosna granica? Pa znate kako, borilački sport kao borilački sport ima elemente individualizma kao i svaki individualni sport i ima elemente nešto malo čvršće igre, tako reći, ako smijem da tako da se izrazim, kao i svi ostali borilački sportovi i nije preporučivo da se njime bave baš niski uzrasti koji nisu počeli mentalno da se sazrevaju. Naravno jeste, ali u određenim merama, na određeni način. Postoji neka donja granica? Ja iskreno ne znam za donju granicu, kada postoji uzrasti u svim kategorijama, s tim što su prilagođeni određenom životnom dobu. Postoje sve kategorije, svi uzrasti, počevši od pionirskog, kadetskog, juniorskog i seniorskog. Međutim, borbe se ne praktikuju u ovom pionirskom uzrastu. Borbe tek počinju od ovog kadetskog uzrasta, to je od 11 do 14 godina. Međutim, i mladi naraštaji treniraju pre svega zbog svoje koordinacije, zbog sposobnosti, zbog izuzetnog kvaliteta sporta i zbog obilja tehnika koje se koriste i koje su izvrsne za samoodbranu. Naravno, ta deca rade sa maksimalnom zaštitnom opremom i radi se sa doziranim jačinom udaraca, gde je ono što najvažnije je zdravlje takmičara i njihova sposobnost da i dalje funkcionišu i da ostanu dugo u ovom sportu. Bogdan, ako neko hoće se prijavi, gde može da dođe i kada? Da li postoje određeni termini? Pa ono što je najlepša stvar svega ovoga što je Novi Sad centar uopšte borilačkog sporta u Srbiji, pa tako i tajlandskog boksa, ima više klubova. Ja ne bih naročito reklamirao ni jedan, trenutno smo tu, gospodin Jotić, ja koji predstavljam Vojvodinu, ja koji predstavljam Viktoriji, ima još klubova i u Novom Sadu i u Vojvodini. Bitno je da se oni sami odluče, nek odu, nek pogledaju, nek prisustvuju treningu, subjektivno, objektivno, kako god, ali njihova je odluka i to je to. Gospodine, hvala vam puno što ste bili. Zahvaljujem puno na pozivu i svako dobro.